Ka Maulai Sports Club kan sedang ya jinga kun beningkong jongka persya ya ka Sikkim Brotherhood Football Club ha ka arp nyotrik menta uyayong arja arp rio ha ka lumpung ya kun jongka I League 3 arja arpasan arja arp rio ha kuman lampak stadium Imphal Manipur. Ya kan ika kinhun on coach bat betinin tia ka da coach bala banana bha ka jela ubah herring shangpliang. Habakaran Shakilat patai kubor ha bayadei bat kani lumpung ya kun u president ka Maulai SC uba Marcel Kharbani hakasingi hatma jai ka arpu wetrik uyayong ulapan pau bakila yok rung syakani ka I League 3 hadin bakila yok ra ban longkum galakdu jong ka Meghalaya State League arja arpsan arja arpnrio. Upin tipru baka Maulai Sports Club kadon ha group A ringkat ka FC Rangdai Sikkim Brotherhood Football Club, Sunrise Club Orissa, bat ka ARA FC. Uya thu ru batat haduk menta om shimladan bakersha neki, Henry kidon katu kat niki riu rangpa kibana Maulai, kibala mi shakman ban kersha neki. Halor ka jinglut jingsapan u sekretari uba maukor dor nongsin upen pa babaro ka jinglut kan kat syakasan pau haduk tripolak AA. Upin tip ru ba unong mi khamat bementa ula noding ba ka SRWP bat kerpang halur ka I League 3 ru kiladap ya kendu ya u ya ka ba ula dap kular ba unsaya rap eki tang ba kim pat tepan kat no kin yo ka syong pat ha ka jing sngu thu jong u. Kena de kesin ke ba ningkong kun ka Maulai Sports Club ba kami syahmat kun dengan ba ka Shillong Press Club. Kadang ba hadin bun senem baka AIFF kala penlong ya ka I League Football Tournament. Kena de kep ke banengkong na kabenta ka Maulai Sports Club ban yo ai kala manesim ta hagatay ka dempung bala penya de ki bor ba khlido bapai ba kami ek football hari India. Berkata kalong ka I League 3. Swa bangin yo panjam sa ka I League 2 dan I League ni pernah ba da ngin ya simenta hak de tournament te kendiat syua penting diang sekana menta ni kum ginong kit kam jong ka Maulai Sports Club menta ni kwa pen pau jing sungu pamna seu kiliang syo ya gitu giring sempang bat ki crowd ka ki brai jingai hadu kata ha ka ba ki na sengi ke club house nem ka na spa kata iba irang ba sering ham ekai bat ki perlok tungi bam kuai problem ki balong ki khot bagi nong seng jong klok agi tegisna ngisim ne kene kabu ban ai play ke panggo ya baro ki president ki secretary ki khot jong execute ngi jong klok nado ki tegisna hadu entamne bon ba ag bala klat bat kito ke badang don hakane selapate kirang ba snong jong snong hapo ka seti jong ka Maulai tang darba ki balong kinong ai put ai bor jong ka klok yemele badan disi barim badamta ki balong kinong kersyang barat ba menai kita patron baro kinong ile kai hakiliang menai ki disiplin ba per Kibalami kimat ya ga Maulai Sports Club. Kata kita gibla krat bat kita bidangin. Kipat ba apat krat jong gusnong Maulai bat kumjuru nasabar kibadino senyang kibenta ba per la kalong ha ka bornet sin bat kita giba ai da ka pisap lia na da kitiar kita. Banitip langru ba Maulai Sports Club kedai klub bala pentelun lagi pajak nong song he lane kata ke community based club laj lagi nong seng bagi nong kit kam juga club dan kat to kene iket ke bangim la klem depan pau berteng bagi lawan ra ijingkela ke club ning bagi kam bat mati hamtam habai de bagi jingkela dore ga manan he hagaba hagini kisnem bamenta namar gajing pamna asu banle de giwe gila ban penmi pisa ka fet ka khain sip ba giwe kamaran he
kalong ke bapeni yang babon balang haki jinglut by day berkeklong. Ile gidong ile ba honsen lindo ibarayap an pendu berpenhe dah kabulu sa jongi kem opisa sini aro bab nagamadan kabalong bat kamadan kalong kumbalong mentah iba HWTCM retired IS baling ba kajingdon jongi ha North Eastern Council ilayarap an ai jingker saudong kamadan nangta iba piti saud me XMLA hagaporo ibat ku Minister Sport ilawan ra ay ka stadium ko itala ilit ba founder strong SKG XMLA ibala ban wanra bat siang do klang plastik ya kaman hai bat day na gane kay kadaw bagamadan ka IGM iba tebor pathaw XMDC ibala wanra saya ka floodlight kenang beginang na manpenungkam susu menyelekai sakato kan genta andala premier nang ne ru bila nang ben yo jing mentoy kadu ngimla klem da sungu yang sarkar jela kepada ploy ban sak yang jing kerpat bubon jungi kum ginong kit kam klop ni pan ni jing kwa jungi inong mikmat ibu hakimat ban pan scheme badai ke sarkar he limba di department repair ba ai bisa te apa pajang sega I League 3 bangiyo banle yesim menta kene golong hadin ke tingla joko klub jongi banlong kalado ne champion aga megala state league ke bolong jong usnem arja arsan arfunre kamona sports club kadon na ketuk bakan ru ya gine ki kinhon kata ke FC Riang Dai po Manipur ke Sikkim Brotherhood FC po Sikkim Sunrise Club po Orissa Ara Football Club po Gujarat kamulai kani kun hagane ka jile kai kata long haga arpsan trik nai basa arja rafreo arpunyo trik nai basa arja rafreo haga lai trik nai basan ajar rafreo bab santrik nai basan ajar rafreo kuman lampak stadium impa bani kun hagane ka lempung hapo ka jingelam jong head coach ba hering syampliang bat kinahiram jongi daling bagane ka press conference ni bertang penting kerpat bat wer ya paro ginong song kamorai bat nabar morai kunjo TB8 football ban kersian lem de kenung football jongi nagalong haino mai benta kapila kanyarap lem namar kumbala kren jekmat ide geklok pala seng bat senyang di pai nong song Try borok ini baka AFF akan ada jengka begini keklaim long regular keklaim long tikna kita jingtip mengiru ngidang lang undung hadu benai match inan tip di por belum kuat bah kalau artiyo laityo ketar ngim tikna bahkan nyinyo ning ngim orang gemolai jingyo orang gemolai ro ngai ya ingkublei ba amlet belebut din bah ini di lembah jungi bah bisa tikna bah gemolai karung Tengah punai match nginang yo jingtip mulai kerum but cup fixture company hadi nangto kesami sa fixture gitu dengan note kre mar ngimti kena mar larangi pen kre ka kata ka pilot bahasa kita jom tim bro poin mar ba kasali ni jom player ka jakasa jakaban tadi ini kita ngim pun mar ka kata klub di kelas untuk klub senang ka funding tiga benar je niyo por ma artio laitio mengin kre ini barokai na trailer kalau musik na dia kan dapat rewala katar lain akan belahi penting kre tim biang but community ba kumbalong galajong impor dari penikom bandung sipok ali na north east tinggal community bukan mulai dengan penikom bandung megliar bandung dan ali 3 pada kejingrum juga mulai kan plela lenti naik platform ikna marwa kanda lek mulai ka ID 2 kanda sesuai tim bandana ID 3 mo nang bon player by yo ini platform tekan yarap hai player
Dia nak lihat bunga tentu baik di player di ni nong persan football begini kickbox kita yang lain mereka mulai bukan case kemat mulai dia bukan persan dengan mulai kalau mau persan ni mereka mana macam jam berok di distrik nak dulu di player mulai. Fishing player lang na ba ng prime ng team like ile may tama ko jelas. Ni lihat kita mana jelas juga men kini bah kali jawab long long ni bah kayak kelas kini buat kenika MSL di mana jenglet jungi shooting hapu shooting di player sini shooting di hapi lah MSL di ngiman save and cut way player bah unsharap ini ban ulang substitute goalkeeper undai pas goalkeeper undai hak cata sport manku di tang kita way ni kat lain tang baru gini kena kasih kena jungi cuy orang ini bah kena kasih long kata sedang mengadil ki lagi bah sure long sendrang long ayo kini dingi ki kita kemudian kita way di mau kemudian kita kalau kita mani gimana bar mar kila penting dari kena jungi kimlong kami objektif ini tim mereka assessment juga kalau ngapai mereka kelajong kalau lale paham tak ni tadi kena lajong kita try kalau ini Inilah bersama menyertai sistem lambat player, buat coach, buat asisten, buat ini nongki kami mulai ada jengro ini option yang mulai lebih baik. Remet musim ki gaya ai ini dia semangi remet musim ini ai madan tinggi cepat lagi player football kita kerjaan ini tan. Agak beda kita bentang idon katakan ki orang bak po senang kiba lain osnya. Ada nak tahu jengkon jengki ba nilak banyak pentulun ya ke tim sini. Dan kita akan biang setia kemudian orang mana ke jemi ni habi banyak saya. But kemudian itu mengi ki khot jongka ex committee. Ni saya bisa manat po. Hak bayi berka sponsorship adu minta ngimpat don. Ini nak berman sekarang ada ngimpat don kita tak bentar dengan daya daya pandapan adu kata nama suatu ba. Kita nak jong bijing tunang, kita nak jong bijing tam, bijing lain. Banle kita menghihap dan kam. Kemudian banlong no kum kisakri joke. Le ban sakit senang lagi. Te katar tu wei ba ni kum ke tim senang. Nim kuat bukan nong kita. Ai ke bede kena bentang kuman yo meneng lai sar ring la ong ba ngidon. Kajirap nungkong nong advisor jong chief minister jong government ba hamlet ibala lam tingi pati gidon kita ki benta bai dai thu ngi bakadon nang lang ka sarkar banai ba ngi la de le ki kam ba bai dai beta Kalau keluar ngila de tho ngila de penbiang ki kot islam ku magi pan dan re menta ku belum menta ku kita jingrap kam pat poi sini te gidang ong bai ba insai te kat no kin ai bu nimla manong mar gi ong ba kadon la jong ka kedang na kategori kaba ladang ini ya kata ketormen kin ai kumba kata kejingra kata ketormen kumba kata jingra. Jadi kaba khamsu kya kalau bangi ni kwa ba lada ka sarkar ka la panjara kanjara khamkloi hai ni por minan kamba. Nomor ba kadi ke por minan han pelun. Ada ngim yo no hagi ni por bukan sistem ini ban pelun ni kam kijam ni. Berkata dan kalian di nong nikmat di jongi kumbalong menta kumba kejurongi nak SRBP scheme itu penuhi wat mentau senam ru ila ahi naka SRBP scheme bat habe day particular bakani ka I league te nilayo bakani kendo bat i te ila kulari personally nakalian ka jong iru in yaram dan re bonong baka amount katno kata tengi aga jing sutu ka jong i budget ni pengkre around 50 to 60 lakh include salary fooding nut lodging everything not sadam ki kanpoi kunta sanpo do what chaka government habang ilay ban approach ru kadi kata kaju hi ka budget ni ka 50 to 60. 50 to 60 lakh